Krajnje je vreme da napredne tehnologije stignu u vašu kuhinju. Gorenje IS645BG ugradna indukcijska ploča je pravi kompjuter za kuvanje, zahvaljujući naprednim funkcijama koje pripremu hrane čine jednostavnijom, preciznijom i bržom. Ova ploča posjeduje 4 indukcijske grejne zone koje prepoznaju poziciju posude za kuvanje i za 10 sekundi automatski aktiviraju odgovarajuću zonu za kuvanje. Ukoliko posjedujete posude većih dimenzija, poput na primjer one za grilovanje hrane, dve vertikalne zone se mogu kombinovati u jednu, pružajući tako ravnomerno kuvanje ili grilovanje. Zahvaljujući izuzetno preciznoj i brzoj kontroli temperature, ova ploča nudi niz mogućnosti nezamislivih na klasičnom šporetu, poput na primjer kuvanje supe bez da i jedna kapljica napusti posudu, topljenja čokolade na 42 stepena, dugo kuvanja na tačno određenoj i konstantnoj temperaturi ili super brzog zagrevanja vode za čaj ili kafu. Uz Groove element osetljiv na dodir, kontrola svih funkcija je izuzetno jednostavna i intuitivna. Pored tajmera koji će vam omogućiti idealno skuvana jaja, dostupno je automatsko isključivanje svake od zona nakon tačno određenog vremena kako biste mogli da se opustite i uživate dok se vaše jelo sprema u kuhinji. Kako je bezbednost na prvom mestu, gorenje indukciona ploča posjeduje i opciju zaključavanja upravljačkih komandi kako je najmlađi ne bi greškom aktivirali. Važno je gde kupujete tehniku, vaš Gigatron.